Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nik Seilaachol, Utlak Ulbalak Kuselek Angela in Solok Salisantilhu, Lishholomila Katsolbal Chiru Ligutana Inashje, Lirakuk Atin, Litquang, Rubelach, Lishkap Kolunik, Likaqua. Chiru Ligutan Equer, Joko Chakshi Atinak Chirish, Lirakba Atin, Lishilbal Rish, Lishbanu Mep Lipuyenam, Litushman, Chiru Lihon Milshia. Rubelach naklikaqwa tish sachru chishkhuni li mausilal uchishkhuni leb li inka shepa bank manakli inka usepshna leb manakanaw nakli resila lahkwi li raqba atina in natawang salihu Daniel capítulo 7 haina koshkanam chi ilok bayak chanrut kwang chishkhuni li angela in reshkol baleb chishkhuni leb li khukyal li shepa bank re li qaqwa nakatibok re naqtachika khwichil balchi timil li capítulo 7 nakwakhril bal li khunch inaraqala inashje Tohanak ke kohla ke plakrakol atin ut ke shte epli hujan ut ki ke shkwankil shlokal ut akwa mekhiyom ut chishkhuni leb li tanamit epli poyenam li khalang li ratin ubaleb ke okshik angelak chiru li shkwankilal kwang chikhunelik ut ingata usok ut lish akwa mekhiyom ma kho eta sachmang tohki kulung li chekir gwin chirakok atin shpanak kula khenak chik shonalil Naklish tenamit li Dios teshkul lish aqua bejiyom. El versículo 26 nashe tohanak li aqua bejiyom li kwangilal utlish nimal loal jusut jun rubel chosha ta ashtesiman rehe li sikbileb rushban li nimach kwal Dios. Jochi atinak chirish lit kulmank salihona la in nakliqaqwa taraqoq atin uttish sach kwangilal lima usilal utlimak. Lihu Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 nashyenak liqaqwa traqoq atin sashben chishkhunil liqakyom qabanuhom utli apóstol Pablo qwi salihu Romanos capítulo 14 versículo 10 nashkhultikah qwiqe naqchiqahunilo khokok khoninq tento naqto shaqliq chiru lishtaqba atin liqaqwa Dios chiru liqaqwa moko ajel tarush si bankil retalil anilita sach ut anilita koleq Abanan ebli ángeles chan lihu 1 Pedro 1:12 lishe ilok rechish junil liqayuam uttera khaqwirax tawbal ru liqakol balain utkwan kebaqwi lishpatsom li ángel rush chaqbinkile uthanaq enaq tsibam bil retali chish junil liqayihom utliqabanuhom chiru ebli ángeles ain kikulmank lina lebain naqlima usaqwin kishbalaqi na baleb reheblish komone utkeri laqwi chanru naqliqaqwa Kirisieb chaqsali chosha sashkaba naqinga ke rakhsh khalbalish kausheb utke kutek chaqsash ben haruchi jojain hokanaq kwilish manke blakh Sodoma e blakh Gomorra kitsile krish chishkhunil ak kulish kutankil resh banunkila in qahultikaqle nashe Génesis 18:20 kishkiaq kwiliqaqwa chan hualkau lishyab kushekh neke khitek kwi e blakh Sodoma utlakh Gomorra utqashalnim lishmake Aban makwa kahkwi eblach Sodoma uteblach Gomorra likitzile krisheb shban liqo Abraham qahultikaq naqlishtikila lishch'o liqaqwa chiraqok atin sashbeneb litenamita in kitzile kahkwi rish shban liqo Abraham re rilbal reishnawbal matzaqal tik liqaqwa chiraqok atin Lihu Daniel capítulo 7 versículo 22 nashe tohki kulung klichekel gwin chiraqok atin shbanak kulakhenak chik shonalil naqlish tenamit li Dios teshkul lish akwekhyo qaqoshlaq naqchishkhuni leb liqabanuhom kwang chiqu makali toruq shbanunkila o yalqahunes kahkwi li Cristo li kwash kwankilal shbanaqali ki kam kchirisheb lakhmak kahkwi ha an li narwan chiti kobre sinkre li shtuam li khunkhung re naqtishkulu bahkwi li kolek hokanaq liqakol balhan liqakwa Jesus re tashaq taqaq ashtisi chishkhunil liqaqaush utliqamanuhum liqakwa Jesus ha an li khunaqwi chi oybenink chokre li kwing utli ishq anaqkwan Wandiusha kwenaq shinako chupini chiru li khunk amo kain salqa kanjel solok salisantil hu ning ehkwila moqbal renaqtina ko chupini sa khunchik liqa kanjel